Madume bagaetsho ke wa lona basimane bogopane gompieno ke a le tsholela ke le tsholela masutsa ke le tsholela tse di monate tse di phophomang amogelesegang mo kgatisong eno ya bogosi kupe gompieno ke le tshwaretse setlhogo ke seno sephiri sa koma ke tlile go tlhagisa sengwe se badimo ba ntaetseng sona gore ke se dire ke simolotse ke lefa lemmenyana kwa tshimologong mme jaanong ba re ke le tsholele nako e gorogile ya gore ke le tsholele sentle ke se ka lefa manathwana a re tsene mo kganyeng ya rona ka botlalo sephiri sa koma kgatiso eno re dira mo kgweding eno ya Lwetse e tlhola malatsi a le 10 mme tota ngwaga ke wa makgolomane 21 go ya ka almanaka kgotsa kalendara ya Ancient Egypt mme ka ngwaga wa Seeng ke letsatsi la bolesome kgwedi ke ya October ngwaga ke ona wa 2021 a re tsene mo yona sephiri sa koma ke eng jaaka le bona fao ke go na le sengwe ke se mme gongwe batho ba bantsi ga ba itse gore seo ba se lebileng ke eng se o se lebileng hano setshwantsho se bontsha karolo ya legano e bitswang lelengwana hano ha fa tlase ke lona lelengwana le e seng fa godimo fa ga se lelengwana le ha ke lona lena ke lelengwana ka ntata gore ke leleme mme leleme lena le a katakata le lebeletse kwa morago ga thamo okay so ga o ja dijo di tsena fa di fitlha di pakellana mo lelemeng le and then di imetsa leleme le di be di wela ka mo mogolong leleme le ke lona le dirang tiro ya go wetsa dijo ka mo mogolong ebile le dira tiro ya go netefatsa gore mowa ga o tsena go tswa mo magalapeng kwa mo godimo magalapa o tsena wa kgona go tsena mo phatlheng e tsenyang mowa go ya kwa mafatlheng mme ebile ke lona le netefatsang gore ha re bua phatlha e lentswe le tswa mo go yona ga e thibege akere so leleme le botlhokwa le kgotsa lelengwana le a re tsene mo kganyeng ya rona ka sephiri seno sa koma ke eng sephiri sa koma re bona ditshwantsho ka ditsela tse di farologaneng mo meetlong kgotsa dingwao tse di farologaneng mme ka moetlo wa kwa India ba bontsha modimo wa bona o ba mmitsang Vishnu a le mo setshwanong sa noga mme ebile kwa morago kwana morago ga tlhogo ya gagwe go le noga e leng ditlhogo di ka nna 5 ka dinako tseno ba bontsha e le noga ena le ditlhogo di ka nna 7 mme fana o na le mmele wa noga okay mo nakong e tlang re tla tlhalosa ka botlalo gore tota ke eng go dirwa jana se sengwe gape ke gore kwa Egepto wa maloba kwa komeng go bontshiwa rara a lefana rara o bontshiwa jaaka a role noga yona ya cobra mo tlhogong mme
go bontsha a re le tlhogo ya gago e le tlhogo ya Phakwe o Phakalane. So se re tla se tlhalosa mo nakong e latelang gore bokao jwa se ke eng, goreng a rara a na le tlhogo ya Phakwe kgotsa Phakalane. A re tswelle pele. Mona re bona diagram kgotsa tshwantshiso ya karolo eo ya mmele ke sa tswang go le bontsha yona mo leganong e ka sekgwa e bitswang epiglottis, lelengwana. Mo bohibidung mo setshwantshong se kwadileng laryngeal skeleton e bontsha lelengwana le go tswa ka kwa morago ga tlhogo, mme le lebega o kare e kete ke senno sa bogosi. Re e le ntse jalo lelengwana le o kare senno sa bogosi ke mo dikakanyo tse dintsi tsa seseto kgotsa go setiwa ga dinno kgotsa ditulo di dirwang ka teng. Kakanyo e tswa fa, mme lelengwana le dutse mo godimo ga kgokgotso e seng mogolo. Kgokgotso go na le dikarolo di pedi ga go tla mo mmetsong mo. E nngwe ke mogolo o tsang dijo o di isa kwa mpeng. Kgokgotso ke e tsayang mowa o isa mowa kwa mafatlheng. Kgokgotso ke eno e bitswang trachea, ke yona e lelengwana le re bitsang epiglottis le dutseng mo go yone. And then ka mo letlhakoreng lena re bona tshwantshiso ya yona karolo ya mmele, mme re bona go tswa ka fa letlhakoreng. Okay. Ka fa letlhakoreng wa bona mona e kwadilwe gore ke epiglottis kwa godimo kwana, ke yona karolo eno yotlhe mme mo fa tlase fana go na le dikarolo tse di rileng tse e leng gore ke dikarolo tsa voice box, right, kgotsa e bitswang yona larynx akere, kgotsa yona glottis akere. E na le di vocal cords mona, ne, and go na le dio tse di tshwana le bo cuneiform cartilage le tla e bona mo ha re ntse re ya pele mo ke bontsha ditshwantsho fana. Go na le dio tse di bitswang cuneiform cartilage, or actually tota ke batla go focusa mo yone ke ba di bitsang corniculate cartilage akere, tse di fa godimo fa. So ha o ja yona epiglottis ya tswalla ya ribega jana. Ha e ribega dijo di be di tsena ka mogolo fa. Kgokgotso ke e fa, yona e re bitsang trachea. Okay, a re gateleng pele. Mme yaanong ga o e lebeletse kwa godimo, go tswa kwa godimo le mo letlhakoreng, mo matlhakoreng a mangwe kwa godimo e bona e ntse jana, e na le popego e kete ke pyramid. Okay, mme e karo mo gare mo e dirang e kete ke leitlho. Se jaanong sephiri segolo ke sona se se gantsi re utlwang batho ba bua ka the third eye. Nnyaa, the third eye ga e mo tlhogong le seng ga e koo. Ke bua jaana ka gonne gantsi ke ranolela mokwalo ona wa kokomeng o ntlisitse fa, ga wa nkisa gope kwa tlhogong kwa go teng go na le the third eye teng.
ke mo ke lemogileng gore badimo ba rona ba ne ba ithuta ka ga karolo eno ya mmele go feta karolo tse dingwe tsa mmele, gonne karolo e botlhokwa thata. Mo isagong re tla tlhalosa gore goreng tota karolo e le botlhokwa go le go kana-kana, mo e leng gore badimo ba rona ba ne ba tsere matsapa a kana-kana go ruta lefatshe ka yona. Are badimo ba rona ke bona batho ba ntlha ba go ruta lefatshe ka karolo e ya mmele le dikarolo tse dingwe tsa mmele le botlhokwa ba jwa tsone. Okay, ke leitlho lona le go teng ke leitlho la Modimo lena ke lona le. Okay, ka gonne le na le seabe se segolo mo tlholegong ya motho. Alright. Fana le bona tshwantshiso e nngwe ke la gona bona papiso ke ena kwa Egepetwa wa maloba kwa komeng ba tshwantshisa jaana ka fa molemeng ke diatla tse di kukileng letanta ke le motlhogo le tshwere motlhogo tsa ba bang ba re ke letsatsi a kere mme ka go ya ka kitso ya makgowa e ba e tsayang go tswa mo rona, mme ba itira ekete ke bona ba tlileng ka yona kitso ba file dissection ya yona ke sa itseng gore ke view e feng fana, lateral or whatever view. Wa bona gore letanta le ke le diatla ke tse le tsona di kukile akere, mme e lebega e kete ke yona so se re buang ka sona tse go te ke ankh. Wa so go teng ke ankh, mme yona so se ba se bitsang ke ankh ke buile ka re mo presentation e nngwe ya ka mabapi le seno ke re ke nkga akere ke nkga e dirang ya re nkgisa e se go nkga ga go nkga leswe go nkga ga go hema akere go gagamoa nkga go nkga ga go gagamoa ona ke bona bophelo ke bona ke sephiri sa bophelo. Ke ka mo batho ba botlhe ba dirang meditation otlhe o amana le go hema, go gagamoa, tsenya mowa ka mo mmeleng, go dirang go tsosolosa sona so se ba se bitsang ba re ke kundalini. Re tla ya tlhatlha mo nakong e tlang gore badimo ba rona bona nne ba itseng ka ga seno. Fano fa re bona setshwantsho se sengwe se se tshwanang le se mo magareng sena, yona ankh o kgotsa nkga e tshwere dilo ke tse dikota tse pedi tse re sa itse gore ke nonyana ya mofuta mang ena. Mme fa tlase fa ke mongobo kgotsa concavity akere. Concavity ena e bontsha lefelo le ke yona e re bitsang ke voice box, ke representation ya voice box ke mongobo ona. And then ankh ena ke yona epiglottis ya rona kgotsa le lengwana. Okay, a re tsweleng pele jaanong batho ba di secret societies ba di Freemason jalo ba itse sephirise ba se itse nyalo ba se matagetsa mo mpananeng ba mo mpananeng gore re se bone, mme ba itse gore re ka se tlhaloganya, mme ba dirisa ditshwantsho tseo bona ba itseng gore ha ba dira yana ba bua ka ga eng. Ya ka re bona monna o wa itsagaleng jaaka Aleister Crowley o mo seemong se a bileng diatla tsa gagwe a funne matswele mme matswele ana a hunneng
wa beile mo diphoning mo phoning tsa sefatlhego akere tsona di cheeks marameng mo diphoni marapo diphoni ke marapo a mo dithameng so o beile diatla o hunne matswele ene a hunne matswele o dirile shape ya di in a way o dirile shape ya di cartilages tsena bona tshwantsho se fa gare sena o dirile shape ya di cartilage tse ba di bitsa cuneiform ke tsaya ba di bitsa cuneiform cartilages ne kwa godimo mo tlhogong o rwetse hutshe e leng mo sebopegong sa yona pyramid mme mo go yona o re go mo phatlheng mo ya hutshe e ke leitlho le ba le bitsang the eye of providence kgotsa the all seeing eye o rwetse ko tlhogong a se gore a rwetse ko tlhogong yana o supa gore sona se se bitswang the third eye se mo tlhogong se mo phatlheng gologong nya ga se mo phatlheng ya ka batho ba bang ba bua sengwe le sengwe se mo metsong mo gogotsong and then diatla tse tsa gatse ke dikarolo tse tsa the larynx kgotsa yona glottis okay e bitswang the voice box ene ya ka le bona gore ntse yang ke fetotse tota e tshwantse ya boele jana mabana ha o lebile sentle e boniwa jana so ke fetotse ka e dira yana ka e dira upside down gore e tle gona go bona gala gore batho ba rona ne ba bona eng badimo ba rona ba ne ba bona eng ba ne ba bona setshwantsho seno se ya ka o bona fana yo tsona di cartilages go methapo e ke yona e dirang modumo ha re bua ke yona e dirang modumo wa mantswe a tswang ka legano la rona mme ba e tshwantshisa ka diphofa ba e tshwantshisa ka diphofa tsa nonyane ba bang ba tsa gore ke diphofa tsa ostrich ga ke dumelana le seo ke na le gona gana gongwe ebile ga se diphofa jalo e ka tswa e le sengwe se se tswang mo letlhakeng ga ise kgone go netefatsa mare re tla etsa gore ke diphofa re amogela gore ke diphofa until re dira tshekatsheko ka borona go fitlhelela go bona gore ke eng tota mme ya ke le bona popego ya tsona diphofa tsena ba reng ke tsa ostrich di mo shaping e tshwanang le gona fana dikarolo tsena tsa the larynx kgotsa yona voice box okay ke tshepagala e bonagetse yaanong gompieno ke le presenta ka melanyana e le mekhutshwanyane ya mokwalo wa di-hieroglyphs mo ke sekai sa se se bontsha gore badimo ba rona ne ba na le kitso e kana kang mme ba bua ka se se diragalang mo karolong eno ya mmele go dilo di le dintsi di diragalang mme hanoha e bua fela ka tiragalo e le nngwe kgotsa tse pedi right mme re tla e bala re bale ka segarona akere mo godimo kwa mela e fa godimo e kwadilweng ka bontsho ke tsa gore ya bonagala e re ke oketse ke okeditse gore e kgona go bonagala aha okay mela e fa godimo fa
Got e ka e kwadilweng ka bontsho e kwadilwe ka tsela eo ka di-linguist ba kwalang ka yona. Okay, mme fa re kwadilwe ka puo ya rona, and then ka botala re fana ka thanolelo ya sekgowa ka hore ka ntata ya hore puo e boima e bokete tota ke Setswana, mme ga se Setswana se re se buang gampe jeno le fa bontsi jwa mafoko a le ka Setswana. Puo ena e dirisa mafoko a makhutshwane tota a bokopana go re tlhagisetsa boteng jwa dilo tse dintsi kwa ntle ga go dirisa mafoko a le mantsi. Ke ka moo e leng bokete, mme le tla bona gore ke Setswana. So re simolola ka le re na eka pereta tlotlomatso ana ngosa no sa kgatla nono makgelo e ananyo. Okay, e ananyo e simolola mola o mong. Re lebe karolo ya ntlha re yaka re ke a re yaka tlhalositse mo kgatisong e fetileng re bapisa puo ya rona le puo eno ya kwa komeng. Re ke gore re go bua gore to say something. Akere na e ka yang e tshwana le la, re la, meaning an uttering for kgotsa an uttering ya, re la kgotsa re ya. Akere yaanong mona ke re na santse le mo Setswaneng sentle. Eka pereta eka ke go khutshwafatsa. Akere ke go khutshwafatsa kgotsa go kgabaganya. O kgabaganya yalo o dira leeto la gago le khutshwafatsa. Akere so an uttering for shortening the traverse. Akere kore leeto lena pereta ke go pereta ke motsamao o gantsi le lefoko le re di dirisa ha re bua ka diphologolo di a pereta. Akere and then e tswela yalo tlotlomatso tlotlomatso ke yona thoriso eo. Tlotlomatso ana ka botlalo mo Setswaneng ke e kaya gore by my word kgotsa by ka ana praise by the ngosa sluggish go ngosa go tshwana le go ngwasela ke gona sluggish. Nosa ena ke leleme la nosa. Kere kgatla ke go gatelela sengwe e le gore o se kgatla yana either wa se kgatla o se taputa o se kgatla o se o ntsha boladu kgotsa o ntsha mafura wa se kgatla kgotsa o se tobetsa yana wa kgatla o tobetsa kgotsa o penya. Akere re na le mafoko a le mantsi go kgatla. Nono ke yona mafura, nono mafura. And then makgelo ke yona so se re se bitsang the larynx. Akere makgelo ne so praised by the sluggish tongue extracting the larynx fatness. E ananyo the exchange nka ra
meka shetlaiwe nka ra meka shetlaiwe meka ke go etsang go meka akere re dirisa lefoko le meka le nosi kwa ntle ga gore le boeleditswe go meka ke go go tshwaragana le something either go o se sireletsa akere so nka the exchange takes Ra's protection. Okay, the exchange the exchange e diragalang mo karolong eno ya mmele e tsaya seo e leng tshireletso ya ga rara mo go wena, rara o teng mo go wena. Tshireletso ena e bitswang shetlaiwe go shetla. Shetla ke ra itse gore go shetla ke go kgabetlela akere kgotsa shetla ke lona le shetla akere ra itse gore le shetla ke eng me shetla e ra go kgabetlela shetlaiwe meaning epicarps kgotsa makgabetlello akere so makgabetlello ana ke yona tshireletso re tla tlhalosa gape mo hantse re tsamaya le nako gore tota go diragala mo karolong e ya mmele. So the exchange takes Ra's protection epicarps. Lefoko lena ba re ke dua me ba tsaya gore ke lefelo ba go ya ka di-linguist ba tsaya gore ke lefelo kgotsa lehelo le le rileng ba le bitsa duat the underworld me ba fosa ka ntata ya gore ha o translator di hieroglyphs ka tsela e tshwanetseng o tla bona gore nya ga se lefelo le le kgakala thata le legano le fa leganong me ga se the underworld e leng gore e somewhere ka fa tlase ga lefatshe re le mo go lona go na le lehatshe la badimo ka fa tlase ga mmu o re tsamaya mo go ona kgotsa lehatshe le re tsamaya mo go lona le teng lehatshe leo la badimo mme le mo go rona ka mo mebeleng ya rona re na le seo se ka bitswang lehatshe la badimo mo go rona me thuto ya bagolo ba rona e ne e simologa kae e ne e simologa ka mmele wa gago o no ithuta ka mmele wa gago pele gore wa agegile jang pele o ka itse ka lehatshe le le kokontle le ka fa tlase ebile pele le ga o ka itse le ka dinaledi o no ithuta ka mmele wa gago so se rutwa segolo e ne le mmele ke ka mone go tweng motho ikitse man know thyself itse bong ba gago and lefoko le lengwe ke bareke sba gantsi o fitlhelele gore ga ba buisi le tumiso ya bofelo ena e leng tsuanyane ena e leng u kgotsa wa akere so nna ke a buisa tsibaiwe ena era ke go sengwe so se iwe ena e etsang e dira gore selo se diragale tsiba ke go tswalla akere tsiba ke go tswalla tsiba iwe meaning enclosed hari inside bare wusret okay marana re bala jaka ke beile ya ka re bua gompieno serite ke ra itse gore ke karolo ya either bojang e saletseng kwa tlase kgotsa sethite akere ya setlhatsana kgotsa eng so se ba se bitsang serite sena peduncle akere ke yona karolo e re ya mmele e re sa tswang go e tlhalosa re bitsa re ke segalo kgotsa le lengwana yona epiglottis akere
tla bona ya ga e bidiwa ka maina a mantsi yona epiglottis, right? So it's the exchange takes ras protection epicarps enclosed inside the peduncle. Okay. E ananyo nka ra meka shetlaiwe tsibaiwe hare serite. Okay. Choya ne choya maybe properly regarded those belonging to those kgotsa that is yam, but maybe ka tsela e tshwanetse yana those. Choya nta ena ga e ka fo Setswaneng sentle, e bona mo dipuong tse ding tsa se Tonga ko Gatekeng Zambia. Nta meaning belong, right? Belonging to, right? And then lefoko lena ke geb or seb, siba, right? Siba ntse e tshwana le tsiba. Khaba, so re translate as khaba. Lo khaba king ke thabana ke mmoto, ke mmoto wona go the peduncle that belongs to the small hill. Rare mo lelengwana le leng teng go kaiwa gore ke thabanyana, right? Ha o ka bona the profile ya this area, o tla kgona go bona gore o ka re ke mmotonyana. Okay, that's why ba bitsa khaba. Ha o tshwarwa dikgaba go buiwa ka yona, go buiwa ka lona lefelo le kgaba. Okay. Hare serite choya nta khaba hare mekgati. Mekgati ke dikarolo. Okay. Mekgati ke dikarolo o kgotsa division. Okay. E bareng ke ntwe the scales of Ma'at ne mekgati ena. Okay. Mekgati ena e kae? On either side ya so se re bitsang peduncle ena kgotsa serite sena kgotsa yona epiglottis, go na le mekgati on the left and the right. Go na le mekgati on the left and the right. Okay. And mekgati ena ka re ke di scales, ke scale, ke e tshwana le scale. That's why bagolo ba rona ba depictile as sekale se sekalang. Ra tswella. Choya nta ra. Say that belongs to ra. Feafe lefoko le fe ke he o ge ya ka re le dirisa ge. Fea e tswa mo Sesothong. Ho fea ke ho isa hodimo, ho fea. Fea fe ne, so e ka feafe meaning feage or its lift, right? Maata ka Setswana so se re se bitsa maata ke diatla ha di otlolotswe go isa matlhakore ka bobedi,
o tlolotse diatla tsena di le matlhakoreng ka bobedi seemo seo se bitswa maata. Ha re motho o maatla kgotsa o maata re ra gore o etsang o balanced jaaka sekale o balanced. Motho wa balanced o na le bokgoni o maatla, right? Maata imisa raholo ngobo meko, right? Raholo ngobo fana ya tswella go na le phegelo fana and then ya tswella. So imisa yaanong ba ntse ba tla ipotsa gore waanong ka itse di-linguist ba tla ilebella ba re he monna o itlhamela dilo o tsa kae dilo tse wa ntsa di balang ka gore ga di teng fo is because di-linguist bona ba bala dilo tse ka tsela e nngwe e farologaneng le nna ke di balang ka yona. Dilo tse ding ke di bala ya ka ga ba di bala because di nepagetse, tse ding tsona ga ba di bale sentle. Goreng ke re raholo ngobo dilengwe se gantsi ba bala lefoko le ba re ke ra, and then ba bala le ba re ke ra. Karolo ya ntlha ke ra, go na le ya bobedi ene ha ile gore ke ra o re mo itseng jaaka ra rona yo kwa magodimong mmupi raitsho go na le setshwantsho se sa modingwana ke yo modimo ke yo o ntse fatshe sa supa gore go bua ka ra ene ka sebele. Ha go sena letshwao le le bontshang leo nya ga se ene ke lefoko o kgotsa lehoko le lena le bokao bo bo re harologaneng le ra ke leina hana ke lehoko lena le karolo engwe holo raholo ke dijo tse di neelwang dijo tsa ntlha tse di neelwang kgosi. Okay, ke moraholo raholo mongobo ya kana re bua. So king joya nta ra fe mata imisa raholo ngobo. So e santse ne tlhalosa maata kgotsa maata. Okay, its lift burdens maat, the first receiving concavity. Okay, maat ke ene mongobo wa ntlha wa go amogela dijo ha di tsena. Okay, so wa imetswa and then go etsahalang the protections okay baba ba e bala ga jaaka ba tlogela karolo ena ya ntlha ba e bala mmogo le nonyane tumiso ya yona e leng ba le a. Okay, nonyane ena le ena tumiso ya tsona ka bobedi ke ba, mme yanong go na le sengwe fana go na le leoto ke lena modimo wa lona ke ba. So ba le tlogela yana nna ke lemogile gore no ke lefoko le leng le ka sengwe se farologaneng go na le se ba se buang bona ke baba meaning go tlhaba. Okay, e baba kgotsang e baba theo mo felo le le mo mogolong mo ke motheo wa gago. Theo ena ya baba theo and then ha e baba theo yana meko baba theo dia utla ni gogo kuwe. Right, so etsang ya dia ha e baba
motheo jana ya dia, and then ga go diega go tla haeng ha dijo akere o tla negogo kowe go diragalang crusted kgotsa go a tsofala wa bona ya ka motsofe go a tsofala. So ba ba itseng ba ba tseneng kome dingaka ba tla go bolelela gore leso le simolola mo metsong mo gogotsong ke ka ntata gore ha ntse re ja jana over time go diragalang dijo tse di nang tse di masaledi a dijo tse di salang mo metsong mo di nna crusted, and then ha di nna crusted di feleletsa di imetsa le lengwana le re sa tswang go bua ka lona, and then kwa pheletsong leso la etegela le tla ka bonako. So ke ka mo karolo ya mmele le botlhokwa ga go dirwa di meditation, focus ke breathing, go a hemiwa go a hemiwa le batho ko dikerekeng ba dirisa mantswe a bona go a opelwa ka ntata gore karolo ya mmele e tlhotlhelediwa kgotsa e activatiwa ke dio tse di tshwanang le go opela, e activatiwa ke dio tse di tshwanang le go utlwa mmino, e activatiwa ke leboko go bokiwa, e rata go bokiwa ke ka mo re bokang dikgosi, ke ka mo le rona re ipokang gonne poko mmino kgotsa ha ke ra mmino ke ra go opela di tlholega gona mo karolong ya mmele. Kwa ntle ga karolo ya mmele ga rena poko, ga rena mmino, ga rena go itse go giba ya ka Basotho ba bua go giba mo re dira mogibo kgotsa go setapa ya ka re kgona go dira setapa re le Batswana kere re Basotho ga rena go kgona go dira dilo tse kwa ntle ga karolo ya mmele. Karolo ya mmele ke yona tshimologo ya modumo kgotsa medumo e re dirisang tsatsi le letsatsi go dira dilo tse dintsi, ebile karolo ya mmele ke ya ka batho ba ko di secret society ba itse ke yona the master mason kgotsa moagi wa senkge o matsetseleko akere. Okay, ke tshepa e tlhalogesegile e utlwagetse kgang e ke tlileng ka yona gompieno, mme ke kopa gore le se ke la lebala go subscribe mo channeleng ya rona le gore le se ke la misa di update tsa rona ha re posta di video. Ha ona le tshwaelo ke kopa le tshwaele mo tlase ga video eno. Dilo tse dingwe ga ke na go di araba ga jana ka gonne ke santse ke le mo leetong la go le tlhagisetsa dilo di le dintsi, gongwe dilo tsa dipotso tsa lona di ka arabiwa mo tsamaong ya nako ga ntse re dira dikgatiso. And then ke kopa gore ga ona le kgatlego ka kopo joina group ya rona mo Telegram e bitswang Bogosi Kupe, ke kwala fano e bitswa Bogosi Kupe mo Telegram. And then ke tla tsenya link ya teng mo description box ka fa tlase ga video eno. Alright,
ke lebogile baetsho funaneng ha ebe kgotso salang sentle go tswa ka magoro ga se go latlhana bagaetsho.